Radisela mafhungo a SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg twi mafhungo mahulwane nga chino chifhinga khea. The support of DINOSA will be pivotal as we prepare for the National Health Insurance. Presidente Cyril Ramaphosa vari thikhedzo ya dzangano la vaongi la DINOSA ido ya ndeme musi shango lichithoma chikimu cha ndindakhombo ya mutakalo ya lushaka NHI. After those kids have died, who was held responsible? Who was arrested? Muhasho wa mavusele na sialala wonekedza maswa ane akwama ṅwaliswa a zwimausu. Ndani kwa fanelo ya tshikoloni ndapfesesa uri ndi thome ndi ite zwa family uthoma. Muhasho wa mutakalo Limpopo wo dzhielwa liga la mulayo nga muṅwe muṱa ubva ha Mutshavenda. Khazo mutambo ri lavhelesa mutambo wa madekwana ano vhukati ha Bafana na thimu ya Benin ngei shangoni la Ivory Coast. Nda ni madekwana ri vhaḓisela mafhungo pano kha SABC 2. Presidente Cyril Ramaphosa vari thikhedzo ya dzangano la vaongi pano Afrika Tshipembe la DINOSA ido ya ndeme musi lino shango lichikho dilugisela u thoma chikimu cha ndindakhombo ya lushaka ya mutakalo NHI. Presidente khomanganoni ya vhutai ya DINOSA dzangano ili la vaongi liko ḓo khetha vharangaphanḓa vhuswa khathihi na u fara nyambedzano dzine dza kwama vhumatshelo ha vaongi na mafhungo ane a kwama u khwaṱhisa ndondolo ya mutakalo na maimo a nṱha. Musi lino shango litshi khou ḓilugisela u thoma u shuma ndindakhombo ya zwa mutakalo ya lushaka kana NHI, Presidente vho khou ḓa vaongi uri ndi vhone thikho ya nḓisedzo ya tshumelo ya khwine ya zwa mutakalo. The support of DINOSA will be pivotal as we prepare for the National Health Insurance. The passage of the NHI Act was in many ways a milestone in our ongoing quest for a more just society where one's ability to access quality health care and services is not determined by where one comes from or from one's ability to pay. The NHI will bring us closer to our aspiration of being a society where human dignity of all is upheld at all times. Ramaphosa ora fuombedzela uri lino shango liti wana nḓila dza u ḓiimisa zwichitevhela zwa ila United States la imisa ndambedzo ya masheleni ya USAID na PEPFAR kha lino. And in many ways it's a wake-up call on our part as South Africans that we've got to find ways of being self-reliant, of relying on our own resources. And that is what our people expect. Even within our fiscal constraints and challenges. Zwichizwaralo, President wa dzangano la DINOSA vho ṱalutshedza khaedu dzine vhaongi vha khou ṱangana nadzo. It should not end in the rhetorics and the speeches. There must be realities on the ground. Nurses who are unemployed must be employed. We must add the numbers in terms of training of nurses so that we can realize NHI or what we call universal health coverage. Because without the nursing workforce, you will never deliver any universal health coverage in the country. Tsireledzo ya vaongi sentharani dza zwa dzilafho, miholo, nyimelo dza kushumele, pfunzo na mveledziso siani ḽa vaongi ndi zwiṅwe zwa zwitenwa zwino ha ḓorelwa nga hazwo kha khuvhangano iyi ine ya ḓo khunyelela nga ḽavhuṱanu. Miraḓo ya komiti ya Phalamennde ya zwa muvhusele na sialala vha khou ṱoḓa u ḓivha maswa malugana na tsedzuluso dzine dza kwama mpfu dza vhana vha 22 vhe vha lovha mahoḽa nga murahu ha u ḽa zwiṅwe zwimuṋemuṋe zwine zwa khou humbulela uri zwi na mulimo u mona na shango. Nga tshifhinga tshenetsho muvhuso wo ita na u sala murahu zwimausu nga murahu ha musi tsedzuluso dzo wana uri hu na vhuṱala ha mishonga ya zwikhokhonono kha zwiṅwe zwa zwiḽiwa. Thank you very much, Honorable Chair. Vha muhasho vho saukanya tshivhalo tsha zwimausu zwe zwa ḓiṅwalisela phanḓa komiti ya phalamennde ya zwa mavhusele, ndaulo na sialala. Fhedzi miraḓo ya phalamennde vho vha tshi khou ṱoḓesa u ḓivha nga vhuḓalo zwoṱhe zwo bvelelaho. After those kids have died,
Who was held responsible? Who was arrested? What happened? The matter is shifting from the death of kids who died under suspicion of what they may have consumed, which may be toxins in the food. If it was not because of the death, we could have not, it could be South Africa as usual, moving on. Miraḓo ya phalamennde vho tendelana uri u tandululwa ha zwiwo zwi kwamaho zwimausu zwi ṱoḓa mutingati u bva kha mihasho. Musi vha tshi khou bvela phanḓa vha tshi khou ṱoḓa u ḓivhesesa uri vhadzulapo vha bvaho kha mashango a nnḓa vho ḓiṅwaliselaho ndi vhangana nahone vho vha tshi khou swikelela ṱhoḓea na. You seem to be washing your hands off the issue of environmental inspectorate, where either the issue is with the municipality or the Department of Health is complaining. But what is COGTA's role here? Vha muhasho vho tenda uri khaedu ine vha khou livhana nayo ndi khulu vhukuma. Yes, it is our responsibility. We're co-chairing the multidisciplinary committee. We're working with the DG of Health. So we're part of it. It's a collaborative effort. This sector has not been regulated for over many years. It cannot be done overnight. But as COGTA, we will be putting our hands on all the items that the portfolio reported. Mutangano uyu wo khunyeledzwa nga ḽa uri hu khou fanela u dzudzanywa hafhu ḽiṅwe dzulo ho katelwa mihasho yoṱhe na zwiimiswa zwi kwameaho uri vha kone u ḓifhindulela. MEC wa muhasho wa zwa gwama vunḓuni ḽa Limpopo Vho Kgabo Mahwai vho ḓivhadza mugaganyagwama wa ṅwaha wa muvhalelano wa 2025-2026. Mugaganyagwama woṱhe wa vunḓu ḽa Limpopo u kha masheleni a randa dza biḽioni dza fumalo. Thandela za themamveledziso kha mihasho yoṱhe ndi dzone dzo vhaho phanḓa, fhedzi maṅwe mahoro mahenedzi buthanoni ḽa vhusimamulayo a khou vhudzisesa nga uyo mugaganyagwama. Vha songo ṱutshela kule, ri a vhuya zwino vhusikali. SABC Johannesburg ri ya kule na tsini u vha ḓisela mafhungo. SABC i vha ḓisela mafhungo a vhukuma a sa dzhii sia nga luambo lwavho lwa ḓamuni. Ino khasho ya lushaka i ḓirwa khana nga u ima kha muano wa u vha ḓisela mafhungo one yo ḓiimisa i sa dzhii sia u vha ḓisela mafhungo a lushaka a ndeme. Njengoba mengameli Cyril bonga kakhulu uma tshanduko likeke ubane Vhoramafhungo vashu vha shuma vho ḓifunga u vha vhigela mafhungo ane a vha ṋea nḓivho uri vha dzhie tsheo dzo fanelaho. Need to be able to give us direction. Ri fara nyambedzano dzo dziaho nga luambo lune vhone vha lu pfesesa. Ek is baie bly dat vanaand ons het hoor die gorege Afrika Borwa re batla gore a re bontsha gore o tlo go dirang. Ba shamba ngo fela ba tshiri ri ḓo lugisa mafhungo a muḓagasi. Ri vha ṋea tshikhala uri vha kone u ṱahisa mihumbulo yavho kha mafhungo ane a khou bvelela. SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe i sa dzhii sia. Ri vha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo ashu a SABC ri kandela phanḓa nga heḽi fhungo. Vha muṱa wa Mudau ngei ha Mutsha nnḓa ha Thohoyandou vunḓuni ḽa Limpopo vho dzhiela muhasho wa mutakalo maga a mulayo. Ezwi ndi nga murahu ha zwine vha muṱa vha khou humbulela uri muraḓo wavho o itiwa muhwaro wo khakheaho we wa sia a tshi vho bvisa malaṱwa nga vhudzimuni. Vho dzulani Mudau vha miṅwaha ya 34 vho sala vha si tsha kona tshithu nga murahu ha u vhofholwa ṅwana wavho wa vhuraru nga muhwaro vhuongeloni ha Tshilidzini vha Mahola. Mufumakadzi avha a vha tsha kona u ḓiitela tshithu na tshithihi nahone vha tou thusiwa kha tshiṅwe na tshiṅwe tshavho. Mufumakadzi avha vhane vha vha na vhana vhararu a huna tshine vha kha ḓi kona u ḓiitela hune vha ḓitika nga vhathu na kha zwithu zwine vha fanela u ḓiitela nga vhone vhaṋe zwa ḓuvha na ḓuvha. Vho Dzulani Mudau vhe nga itsho tshifhinga vha vha na miṅwaha ya 32 vho mbo ḓi thoma u balelwa u tshimbila na u amba nga murahu muaro we vha itiwa musi vha tshi khou vhofholwa nga ṅwana wavho we a bebiwa tshifhinga tshi sathu swika vhuongeloni ha Tshilidzini. Aba mfumakadzi vho mbo ḓi thoma u ḓi thusa tshihulwane nga kha vhudzimu. Murathu wavho Mudau vho Tshifhiwa Mudau vho litshana tshikolo vha mbo ḓi ya afho Tshilidzini u londota ṅwana wa mukomana wavho we a bebiwa tshifhinga tshi sathu swika. Nga itsho tshifhinga mukomana wavho
vha vho no sudzuluselwa wadini ya vhalwadze vhane vha khou vhaisalesa. Nda ndi khou fanela u ya tshikoloni mara nda pfesesa uri mianga ndi muthu wa dzi blood pressure navho vha nga si ikone situation because yo vha hulela. Nda pfesesa uri ndi thome ndi ite zwa family u thoma. Tshiwo itshi tsho sia vho Mudau vha tshi tea u ṱuwa vhuhadzi havho vuwani vha humela kha vhabebi vhavho ha mutsha uri vha kone u londotiwa hone. Each and every day huna maleri ane a tea u vha a tshi khou a wana ṅwedzi muṅwe na muṅwe and so far hafhanoni hayani a huna muthu ane a khou shuma mianga vhashumi nṋe u tea ndo ya tshikoloni vhaṅwe vhakomana vhanga vha khou tou zama ro vha ri khombela vho u thusiwa nga masheleni ane dzulani a ḓovha a khou muthusa kha vhutshilo hawe ha ḓuvha na ḓuvha na masheleni ane a ḓo thusa dzulani u mu isa ha madokotela a specialist ane a tou ḓivha nga ha heyi situation uri dzulani a correctiwe zwe vha ita zwone hafhaḽani tshilidzini tsha sibadela tsha tshilidzini. Muimeli wa muṱa vha khou ima kha ḽa uri muharo uyo a vhu ngo itwa nga nḓila yo teaho. Dzuloni a uri dokotela a ite madokotela vhene vha ite mushumo vha khou tea u vha ite hone vhone vho pfukisa dzi equipment dza vha khou dzi shumisa vha vhuya vha swika vha tshena fhethu ha vha songo tshea hone zwi tshi tanga iyo nḓila zwi amba zwa uri now hoyo muthu na mashikawe a khou bva nga kha phanḓa. Zwino heyo ndi case khulwane nga maanḓa ine ri khou i sedza ro appointa senior counsel ane a khou i shuma ro vha na dzi experts dzine dza khou ṱoḓa dzi mu assess hafhanoni uri ri vhone from the medical point of view uri zwo iteaho ndi zwifhio. A zwi athu vha khagala uri fhungo iḽi ḽi ḓo tandululwa nga nḓilaḓe. Vhongwani wapo vhane vha dzula mishashani ya Merimi vhuponi ha Soshanguve vha ri vha khou tshila na nyofho nga murahu ha mabulayo a tshiṱuwa vhashumi vhaṱanu vhe vhane vha lavhelesa vhutshinyi hanefho mafheloni a vhege. Muthu wa vhurathi we a vha vhuongeloni o ḓivhadziwa uri o lovha ṋamusi. Minista wa muhasho wa mapholisa Vho Senzo Mchunu vho dalela vhupo uvho u amba na vha miṱa yo kwameaho khathihi na vhadzulapo. Kha afho vharathi vho lovhaho ho katelwa Katlego Matlhotsi wa miṅwaha ya 19 na Mphokoko wa miṅwaha ya 20. Vha miṱa yavho vha ri vha khou pfa vhurulea vhunga una mvelaphanḓa ine ya vha hone malugana na ṱhoḓisiso fhedzi vha tshe vho shushwa nga tshiwo itshi. Na le believe ya gore as long as o na le motho ba mo tshwereng ba bangwe ba tlo latela ba tlo ba tshwara so at least hanyane re a khotsofala. Vhunzhi ha vhadzulapo vha tshi khou ofa u amba na vhoramafhungo fhedzi vha ri zwiito izwi zwa mabulayo aya zwo itwa nga vhaporomannḓa. Muṅwe wa vhuya a vha mulindi khathihi na vhaṅwe vhadzulapo vha ri vha tshila na nyofho ḓuvha na ḓuvha. No, e re tshwere bad le re tshaba lo tsamaya and everything. Re 6 o'clock tshwatse go le re ka mo jarateng 7 o'clock. Nga tshifhinga tsha madalo aya a ṋamusi Minista Vho Senzo Mchunu vho fulufhedzisa vha miṱa uri mapholisa o khou shuma vho ḓifunga uri vha fare vhathu vhane vha kwamea kha mabulayo aya. At this particular stage, we are informed and confirmed that one person has been arrested just around here, like we suspected. We wouldn't have suspected that someone would have come from Mpumalanga or from Northwest for this. We knew and suspected that it would be somebody from around here. Vhadzulapo vha Soshanguve vha ri vha dzula fhethu hune vhutshinyi ha vha nṱha vhukuma. Mapholisa vho humbela vhadzulapo uri vha ṋetshedze vhuṱanzi vhune ha nga thusa kha u wana vhaṅwe vhahumbulelwa. Musi tsedzuluso dzi tshi khou bvela phanḓa vhadzulapo vho fara mbilu nga zwanḓa nahone vha khou fulufhela uri mulayo u ḓo dzhia vhukando khathihi na uri hu vhe na thandululo ya tshoṱhe malugana na khaedu dzine vha khou livhana nadzo. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi une rannda ya vhonala yo dzika musi tshivhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 18 rand 17 cents, bond ndi 23.52, ngeno euro ndi 19 rand 66 cents, ngeno pula ya Botswana ndi 1 rand 66 cents.
mikobe phala GSE Inter. Khazviro za musuku ndi $3,027 ngero platinum ndi $985 uli singokunakiswawo ndi $73.32 ngafagi. Musiri chumera kapungo la mkakanyagwama wa vundu la Limpopo ribatisera ziteberawo. The provincial infrastructure budget for 2025-26 is 7.5 billion allocated to various departments. The Department of Public Works, Roads and Infrastructure receives 3.2 billion, while the Department of Education receives 1.6 billion rand and Department of Costa receives 1.1 billion rand. If we look at a growth of 0.2% on the GDP, requires us to do things differently. The budget goes forward from doing the same things going forward. We continue to bail out state-owned entities. Leader is getting close to 800 million rand bailout. Great North Transport last year 100 million, another 208 million rand. GOL agency 165 million rand. These are the issues when we talk about revenue enhancement, this is where we wanted to see maybe stronger inputs from the Department of Treasury in this. We were concerned about the budget that were allocated to the sports, art and culture. Our youth here in the province are suffering, are taking nyaupes and everything, all those drugs, but now they give them 2-point-something billion. What is this 2-point-something billion going to do with the population of the youth in Limpopo? Money that has been allocated should be utilized successfully, more especially in the public service where 15 billion has been allocated. What we are saying is that that money should be used for the road. Mugezi wa timu ya bora ya Rushaka Bafana bo Hugo Bruce bakuitela batambi babo kaidu wana bari mutambo wa zwino nga iri ya Burati na shango la Benin ungakhwalisedza kana bapfuvisa pulipolo labo lawo ya mitamboni ya mwakani ya chipuga cha lifasi ngei America. Bafana za zwino bakabwimo hauthoma kachigwara chasi na phuindi za fumi ngamurawo hamu kwa mitambo mitano shango la Benin lone limurawa bafana nga phuindi mbili pezi uri bafana baduwane bachikushikira na mitambo ya chipuga cha lifasi lautothoma ngamurawa mingwa ya fumi rati abakofanira uwana gundo madekwana na musi mutambo noyu uni wakotambelwa tribuni ya Abidjan shangoni la Ivory Coast. Avaongera nduri za kasho hana musi obaneho madekwana budi ndende. Zona zor kana maralwe sam chwashu marekwana no kala machora kor kez mbula zashu kuruzi kona na paka spita zobro zovla Eastern Cape mbula zedzeko do para zona kapala vundu la KwaZulu Natal katheka zona spita zobro zovundu la born la Free State katheka spita zona bori zovundu la Northern Cape oni archakala machelo do para mbula zedzi kubar phanda na una zo nemanda ona khetla ko zona zona gonya ya khavundu la KwaZulu Natal vundu la born la Mpumalanga Gauteng na ngespita zovundu la born la Northwest katheka spita zo debula zovundu la born la Free State oni fitsa kono udiwana tsidzo zinza babone no bakusime sorry kezi mbula zinza kolelo twa dzikhona zo nemanda uneza dzikhopezwa madumo kaspita zobri zwaphila shengo vodwa khathanga zone pita zobri zvavudla Mpumalanga oni archakala machelo kodwa pora ono tsidzo zenedzi dzidwa hona machelo na khona kezi mbula zashu twa dzikhona zo nemanda dzikhoperekezwa madumbu kaspita zobri zvavundula Northern Cape kathanga vundula bori la Northwest oni zvino rimbodvera phandari modele samroto na mpiso zvikalwa ngaz degrees Celsius manalo Africa chipembere kuthoma vundula shule bori la Gauteng na khona kezi mbula zashu sikhona dzikuna kaspita zvinhu zvavundela pedzia dzeta 28 katina 28 pala Durban ya Johannesburg rawana tsikuita 28 pala Frena kengwani cha vundula line vundula Limpopo kona kezi mbula zashuna dziko dopa za wana tsikuna ona kona kezi tsikuru 27 pala Polokwane zari 29 uponi ya bori ndiyambo kopana chaka vundula bori ndi vundu la Mpumalanga hafa rikoro muchwashu wabudikoro khobona ne pala une mbula kezi lazikona dzikona kasita zvinhu zvavundeli pedzia zaita 24 pala Carolina katina 24 pala Ermelo richapanda cha vundula bori la KwaZulu Natal kezi la kodziona mbula zashu dzikodina kasita zvinhu zvavundeli pedzia zaita 24
24 pala Vryheid katina 25 Ulundi katina 26 uponi yabori ndi pala Richards Bay honia kavundu yabori ndila Eastern Cape hapa kona kezi let's 25 pala Maliswai 21 uponi yabori ndi Mthatha katina 22 pala Durban yabori ndi East London na Mchoma kole ka upono honia richaka vundu yabori la Western Cape kezi lamvras kona la kaspita zwa kobera zwa vundu lipezia zaita 27 pala Foster katina 23 pala Durban yabori ndi Cape Town katina 29 pala Fredendal richaka vundu yabori la Northern Cape hapa kona kezi lamvra na nzikona zikodina kaspita zwa deula zwa vundu lipezia zaita 29 pala Kuruman katina 31 Uppington kati na 27 pala uponi yabori ndi Kimberley kavundu yabori la Free State kezi lamvra na nzikona kona zodina mamdaka hospital zwa vundu lipezia zaswa pala Kathiti Welcome katina 27 Durban ya Bloemfontein kati na 28 pala Frankfurt honia zozino rimutipetsa nga vundu la shule bore vundu la Northwest ndakona kedzimvula zikubvira pandana una hospital zizwa vundeli pedzia zaswa pala Kathiti Autos katina 30 pala Maikeng rezongwa wana 31 pala Tosca matango rwangeredzo bvakata fala mucho ndizozora fala zone madekora anotire uda usiku abodi nda